Don trung kan thu puya tan chuan NICEA lo INTANNA tini dona ngai thatu tur song song ten uluk takamin lo ngai thak sak turin kain somin kain ngen ngal ani Catholic hun masa edi zasom sari atanga zathum somni panga hi Christian tamzok pathian pakhat atanga Trinity ring tua ain le hun lai tak ani a pathian pakhat ani na chu hnolin pathian chu mimal pathuma an thendara Yesu pathian na pon hnol boka Yesu chu pathian pakhata minung pahni na ni in an ngai ani edi zathum chhau phai kha chuan Trinity pathian pakhata minung pathum minglamin baptisma hial an lo in chantir tabok hay nakin lama ecumenical council kanti mai NICEA khompui edi zathum somni pangale Constantine in khompui edi zathum somriat pakhat an pom chhaudan kan la en bok don ani Kum Zabi4-na le Kum Zabi4-na inkar Christian te khan ani na taka chuan pathian pakhat zia le Yesu pathian zia hi an pom thapa ahun layan tong kama chuan modelism ti ani a modelism zirtir tu lal tak pakhat sebelius ani nge a ani chuan pa fapa le tharau thiang hlim te hi mi sang theu ni na san theu nei ni lovin pathian pakhat ni na le in lardan sang pathum ani mai zoka Yesu chu pathian ti saron chang ani ti in zirtir thin ani historian Adolf Harnack zirna chuan ediza somria tatanga zathum inkar hian modelism hi an tam ema nima sala thimpo alo om vereng mai tia ziakin Zabi4-na Kum Zabi4-na toplama phei chuan kauhran pa church leader church father kanti ten pathian pakhat a ni na pathum chu hnolin mimal rang theu le ni na san theu a lo ngai thanta a pa le fapa chu misang ni na rang an lo ti ta ani pa le fapa an thlir randan ero ala chiang ho lo thung Greek khawang ho tu Kum Zabi4-na laia philosopher le ziak tu te chuan Yesu chu thu logos ani anti a tin pathian pakhata minung pahni na pa ya hniam zok ani anti boka nima sala pa le fapa chu ni na le thu nei na in chen lovin fapa chu chatuan mi ani velo anti treat he zirtir na thendar zau tu chu ter tu lian ale origin ate khan ni a an hun top lama phei chon kal sual anti nge ani ani hian Trinity pa le fapa in tluk tlan lo na rin dan masa zok chuan ron siam tha in pa le fapa chu chatuan mi ve an ni an ron ti ta thung ani heti hun la hian Alexandria le Egypt muna fapa chungchang inhnialna zathum sompariat chuangot chu bothla wangai ani nge chungzinga inhnialna om pakhat chu Arianism azirtir tu aria saming choya chunzom takiani a ani pon Trinity rindan chu pombi khaulo ani tin pathian chu pakhat ani zia Deuteronomy bungruk changlia achian zia soi chamchi a nima sela ani pon fapa chu pa lak achuak le misang ni enanga ya fapa chu thil siam ma saber fapa tanga khovel po siam pa chia hlo chungnung ber le ro pui ber ati nge ani Lois Barkov chuan ti hian a soya fapa chu khovel lo om ro se ti ma siam le din ani wangin chatuan mi ani lo na chan tur le pathian ani lo na chan tur om bik lo ati a hengai dan hi tun nu Jehovah Witness kan ti ho rin dan nen alai nang chia bok ani hetia ariasa monetize aloni taka chuan pathian pakhat ring tu loni taka chuan Sabellianism modelism kan ti ho po ahuat phata em boka ziak pakhada chuan ti hian Sabellianism adaulet zia chin sia ani a Bishop Alexander po Shechelin adautel nge Bishop Alexander logos chungchanga buai chu Sabellianism ani mai hlawin anial kal ti in Alexander hian modelist ni lovin tertulian Trinitarian ani hlau mai Arias chuan thufing bungria changsom ni pani lalpa chuan bul atran lai khan min nei to sa ringa ma sang thila siam ha po khan ti thu hi atran chan deuh bera tin Kum Zabi4-na laia theology an ten thufing te bungria thua finna wisdom hip pathian pakhata minung pani na fapa logos nen an lo soizom to thin bok nen chu la chongin ani chuan nei possess ti in Bible English Bible a chuan in ziaka nei hi hebrai tonga hring siam ti na
alo ni ve awangin fapa chu khovel siam le din marhin le siam create ani atita ani hei wanghian Alexander Trinitarian pa chuan Alexandria hmuna ro re la kawa Arias le athurwal puite ro asom lo pha ta nge ani mase Ariasian Bishop Eusebius ne na tangdu sakna le fuina dong vet fo thina chu wangin bishop tam tak an lama po siam thei pha bok ashin ero buaina ro Roman lelram noya lo piang ta ani kha hethu buai hian Roman Emperor Constantine alo thei lovina nulu alo ngai ta a chan chu Roman lelram op chu Christian an ni vektot ati thei ani hethu buai hian lelram ati phel thei boka chu wangin Constantine a enroll alo ngai pha ta ani tin paganism kan ti Roman pathian te an hlam chia zo a hlo wang po ni thei bok edi zathum som pathuma Maxentiusa ne thu a ne nuwa a Emperor pui edi zathum som pania sakho zalen na ti in Roman lelram op chin chu apuang tamak maile mase he hian Christian ani eti na kok mi lova baptisma phei chu thi ma dewa chau achang nge then khat ngai dana chuan thi mel moya tum ani o metepo antibok achan po shiat lovina nu puile afa achung kwa tepo atha tir nge ani kha Will Duran chon Constantine ngai dan ti hian asiaka theologian ngai dan rang theology ngai dan sang a dik zok zon a in pum khatna lama buai pui zoka bishop te chu da sanga ro relna thutira atam lama pianga ngai dan ati thuk tir thin ani atiani Walter Nick point ti hian tiang che hian asiaka kauran buaina chu politics lam kai hnoi chau a buai pui thin kauran buaina chan chu politics lam kai hnoi chau a buai pui thin wang atiani Arias le Alexander te in kar thu buai po in ngai dam ton tur le an ngai dan chu thil poimo lo thil tha pochuak lo zona omze nei lo omlo ti in thu ati to patuma ma se thil ol tak ani lo wangin a hnung dol tu bishop Hostias ne na aching fel turin NICEA council yashiad lar hi a kautir ta rup mai ani asen saupo amana tum vek nge antibok ani le khang song kha tun tuma NICEA council chungchanga kan riat thaile kan soi thai om chun ni ta sela thu kha in wathlep lai engin amo om pal thaya chan chu mi soi chon le kha tam em awangin ngai thatu te pon uluk tak kan ngai kha poimo reng ani ale pekleya chuan